Aduh, zaman aku tak ada benda lah ni. Introvert, Dia panggil extrovert, dia antara ambivert. zaman aku dulu dia antara dibuli ataupun pembuli. Kita lepas tu tukang bakar. Tukang bakar. Tukang bakar Aduh. tengah-tengah. Aku pun dulu dibuli. Ya. Tapi itu zaman dulu. Benda biasa, benda biasa. Macam aku situasi dibuli pernah, Ha? tukang buli pernah, Ha. tapi kebanyakan tukang bakar. Tak apa, janji dulu rasa. Dulu rasa. Kira pulun habis lah. Rasa habis lah. Tu personal lah sangat. Okey, apa ni? Yalah, bila kita berkawan, kita tak berkawan, tapi bila kita meet with other people, jumpa orang-orang connection sini, lah. Connection, yes. Maybe orang ni kenal orang ni yang tengah mencari orang ni, which benda tu berlink. Faham? Dia akan link kat kita, rezeki kita lah. Okey. Tu penting yes. Kita berconnection lah. Betul. Macam kita sekarang berconnection lah. Kalau aku tak jumpa kau, kalau kita tak duduk rumah, tak ada episod ni.